Саам бооз уйлар сатылат. Ушул уй таза ала тоо породасы. Ушул уй бар. 10 күндөн туруп калат, желиндерин салып атат. 20дан ашык сүт берет бул. Желиндери жоош. Альширский порода да токол уй бар. 8 айга чукулдап калды бооз. 4-нчү номерде ушу токол уй. 2-нчи тут 20 күн болду тууганына. Торпо ургачы. Азыр 18 литрге чейин сүт берип атат. Азыр салдым. Жоош теппейт. Кара. Уй. 4-нчү тут. Туугандар, ассаламу алейкум, урматтуу мал чарба көрөрмандары, саламатсыздарбы? Бүгүн 6 май 2025 жыл. Экран астында турган ушул уйлар сатылат, туугандар. Тишин дагы көргөзөт алдыда. Видеолор болот, бизди колдоп тырс-тырс лайктардан басып көрүп туруңуздар. Бооз жакын. Музоолуу саан уйлар да бар. Бул уйлардын адреси Кара Балтада турат, достор. Айширский породалардан бар. Могу жакын бооз экен, достор. Желиндерин көрдүңүздөр да, чоң-чоң. Карап көрүңүздөр. Эгерде кимде ким алам деп жүргөн болсо, чалып байланышып, ээси менен доставкалары болот, туугандар. Алсаңыздар болот. Момундай чоң-чоң уйлар экен. Желиндери жумшак деп жатат, ээси жөнөттү бизге. Биз сиздерге көпүрө болуп беребиз, туугандар. Карап көрүңүздөр. Музоолуу уйлар дагы бар, туугандар. Видеого тырс-тырс баягыдай эле колдоп лайктан басып көрүңүздөр. Анда эмесе угуңуздар, кимде ким алган болсо ушул уйларды буйруп насип кылсын демекчибиз. Мал чарбаңыздарга береке берсин. Алдыда тиштерин дагы ачып көргөзөт, туугандар. Тиштен дагы билсе болот жашын. Анда эмесе баштайбыз, достор. Ассаламу алейкум. Ушундай саам бооз уйлар сатылат. Ушул уй таза ала тоо породасы. Бооз 7,5 ай. Желин салып келатат. 3-нчү тут. Тууганда запастарын, тууганда 20га чейин сүт берген уй. Жоош теппейт. Ала тоо породасы. Алма. Бағасы болса 170 мың. Ушул уй бар. 10 күндөн туруп калат, желиндерин салып атат. 20дан ашык сүт берет бул. Желиндери жоош. Эктен жагынан салдыра берет. Бул 4-нчүсү ичинде. Bunun bağısı da 170 min. On günün içinde tutup kalat buyursa. Şunday Альширский poroda da tokol uy var. 8 ayga çukuldap kaldı boğuz. Çekinlerini salып atat. 25 litrege çeyin süt beret. Joş. Tepeyt. Boyu çoğun.
3-cü tut. Bunun bahası 190 min. Ha, 4-cü nomerde uşta qoluy. 2-ci tut 20 gün boldu tuğanına. Torpaq urğaçı. Hazır 18 litrega çeyin süt berip atat. Hazır saldım. Yoğuş tepbeyt. Torpağı 20 gün boldu. Taza alatau parodası. Geçişleşmiyor. 2-cü tut. Bahası 175 min. Gelip gör, sağıp görseňer bolat. Hazır 18 litre süt berip atat. Şu kara. Uy. 4-cü tut. Oga da 12-13 gün bolup kaldı tuğanına. Bu hazır 20 litre berip atat. Sapastары. Yoğuş tepbeyt. 4-cü torpağı özündey alatau urğaçı. Bu bahası 185 min. Yani 4-cü tut çoğunluğu var. Hazır 17-18 geceyin beri atat bulda. Tam bunların kanalları. Bunun torpağı uca çoğun. Sütten çıktan. Çöp ceyit, cem ceyit. Öz çoğuy. 4-cü tut. Bulda parodası alatau. Yoğuş sağıldı uca. Bunun bahası 170 min. Torpağı urğaçı. Haydi be.